cirkus na glavnom kolodvoru. Znate, djeca su joj uplatila jednodnevno kupanje i upravo pronalazi put do glavne gradske plaže. Teško se snalazi, pogledajte kak se oblekla. Tipično seosko izdanje, rubac, šurc i ceker. A na plaži u hladu sjedi jedna gospođa. Otkud? Iz Zagreba. Hladi se, promatra kupač. Kako divno jutro. Turisti samo što nisu navalili na plažu. A temperatura taman. Povjetarac osvježavajući. Milina. Bog daj, gdje je to glavna gradska plaža, gospođo? Mislim da ste vi pulali film casting za Gruntovčane 500 metara niže. Pogodim, vi ste sigurno baba Jaga. A kako bi ti to znala? Ti je sigurno Jožek s Kukuričeka javil da ja dolazim pa da me tu za vedaka imaš. Polako, polako. Prija svega, šta je to Kukuriček? I tko vam je taj Jožek? Kaj nigdje nisi čula za Kukuriček Tours, to ti je najbolja agencija u Žarovnici turistička. A za tu Žeravicu neću ni pitat. Mogu sesti tu, gospođo. Ako već moraš. Joj, kak me svrbe noge bolje, moram si malo zljuštati noge. Pa nemojte, molim vas, pa gdje vam je kultura? A moram si malo zljuštati noge, pa si na svežem zraku šta hoćeš. Najprije mi u autobusu vrane da se uzuljem, sad još i ti ovdje, pa neće meni niko komandovati. Pa je li vi u toj Žarovnici imate vode? Mi u Žarovnici, mi imamo najbolju izvorsku vodu u Europskoj uniji. Nije klorisana. Kad smo već kod vode, ja bi se tak spila jedan gemiš s bazom i odgovoran. Jo, kad smo već kod toga i ja sam nekako žedna i ja bi popila nešto. Konobar. Dobar dan. Izvolite, moje dame. Meni ćete donijeti jedan mojito sa 2 žlice smeđeg šećera, ne previše mente. Leda 3/4 čaše, a može i jedan kišobrančić, ako vam to ne predstavlja problem, zapamtiti. Obzirom da vi imate samo srednju konobarsku školu, zar ne? Gospođo, ja imam sigurno više škole nego vi. To je. Još je i drska. Ja bi jedan gemišt vašeg najboljeg bijelog vina, 3/4 čaše, 1/4 izvorske mineralne vode s parnim brojem mjehurića u najobičnijoj kupici. Baš volim ovaj dalmatinski melos. Šteta što na našem radiju nema više takve glazbe. Prava šteta. A to si ti, Jaga.
Depok si se ti izgubila. Pa tišla sam oko hipiti na nudističku plažu da vidi kaj je. A gdje ti je ova milostiva? Tu sam ju našla, ne znam ju. More ti ju izbacilo, kaj ne može biti. Ja sam Božena. Jaka? Idem ja probati kako je ova voda. A čekaj, pa kam ideš obuta u vodu? Pa da mi se štjela prehladiti. Joj, moj Bože, pa vi stvarno prvi put vidite more. Pa još će ova plaža ostati bez plave zastave radi vas, Zagoraca. A joj, kakva šteta. Drage moje, sad vas ja napuštam. Imam zakazan termin za masažu vrućim kamenjem. Ovo tu vruće kamenje ti nije dobre temperature. Idi, buš si tam legla, te ja zmasiram pa da vidiš kaj je masaža. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol, previše je suza bilo u životu mom, da primjera ne liči, ne mirim se za njim, znam da samo ona može moju sreću vratiti. Znam da samo ona može moju sreću vratiti. Jaga, znaš li koju životinju najviše vole Dalmatinci? Nemam pojma. Zmiju, leži ti, a ide. Ti pa danas baš imaš dara. Samo danas? Znaš, kad sam jučer došla u Varaždin u slastičarnu. Idem ti ja s placa, sam Bog kaj sam sve prodala. I dojdem ja u slastičarnu, hoćem naručiti tortu, jer drugi tjedan slavimo 50-godišnjicu braka. I velim ja lijepo ženski, molim vas, kad budete pekli tortu, obavezno nek vam malo zagori. Ako vam ne bu zagorjel, biskvit kad budete pekli, ako vam ne bu zagorjel, moj zločesti Bortol ne bu vjerova da sam ja pekla. Pa tu ista? Tu sme, tu. I ti si zalutala na nudističku plažu. Na kaj? No, nema veze, kaj ima da čujem. A ste vidjela kak je pišeno u gradu? Na plakatu piše da dojde Mišo Kovač. A ste ga... Na plakatu piše da dojde Mišo Kovač. A pravo. Kamo? Čula sam da ga njegove je stavila. A gle ga tamo pri čaku u gaćama na točkice. Mama je to Mišo Kovač. Svi pjevaju, ja sve čujem, njihove se ne radujem, samo tebe očekujem. Svi pjevaju, ja ne čujem, njihove se ne radujem, samo tebe očekujem. Evo, ovo je bilo zgodna jedna priča morska. Neke spačke su trebale biti na moj račun, izgleda da su neke... Ali budu uvjereni za
za 2 tjedna kad imamo dan doma, nadam se da bude onda to malo drugačije ispalo. Međutim, ja zahvaljujem našim glumcima, ali kak idu one reklame, ali to nije sve, imaju još jednu pjesmu i nakon toga vas molim, nakon te pjesme, da se svi skupa malo podružimo u našoj kapelici, u jednom neformalnom druženju. Međutim, Jasmika je možda zaboravila samo reći koliko imate kakvih pitanja, bilo kaj, mi smo tu na raspolaganju svi, od glavne sestre, socijalne radnice, radnog terapeuta, računovodstva, tako koliko imate bilo kakvih pitanja, možete nas tu pitati. Evo, još jedna pjesma, pa zajedničko druženje. Hvala lijepo.